Ke HNYF Northern Region kala pynrem juri kontraktor kumjuh eki ophisar jong tnad PWD halor ke jingpyntrei Torti ke Surok Pmgsy hak shnong Mawker watla ke Surok mang pisa lyngba ke skhim Pmgsy hadien beki paidbah kila ujor halor ke jinglong jingman jong katei ke Surok. Nagalian keseng HNYF Northern Region hapok ke jalam jong ba Marcus Martin President uba Edelbert Nongrum Secretary ba Don Roy Share Assistant Secretary ringkar kinoyalam jong ke Mawker Unit kila litru banjurib ya ketek Surok ke bajengai ke basau kilometer hak beralap shisai ke rukom Trei kam ke belong Torti berkebam hun kumbala angnod. Uba Marcus Martin kumu President ulang bakum keseng ke dap ke jing sokya ke bajur halor ke jingman ji kontraktor ban Trei Torti ke kam klem kenu ke jingpej lani khmi nakalian ki ophisar jaga tanat badai pej kani ke pelong ru iki skhim ki badai ben mentoi paidbah bandu lani sniu no tang shipor nalor ba layo ke kam Trei Torti tena yang sing sum nong ni pynrem ya kontraktor ba dia kini ki ophisar badai pej jaga ka Surok ba habidi bat ka SDO lah ni lah menong engineer juga shnong subdivision uri bun peskor uri bun man maror bun jurip ya kene bat ngin sabut di jingtho saya ki bagi halor lak benda ya no ngitip tambulong ai bak tak mak diong mak tak ino tambulong ngin hapun man jurip sai sen ni kene banti penia ai kene ka ya Surok kajing jilu bak no bat kajing riban bak no bat karkom ai details hapo ki tendar ki kenja rules and regulation juga haduk ano ngintip tambulong ngi hapo ki officer ki di bawah rengkat bat ki kinong kita kinong pej perman kalian di baban tena kalian sungi imhun nomor ngi kwa ke development ngi kwa ya Surok bede belum cepet ba tena yang sengi kentu ya kontraktor lu da memla menteri de sange no mo wanu peni ni ara kuni da kuntai kani ni ga property cepet ba Trei le yo bisa mo abam yo bisa de nai Trei kalau entah